ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ai shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel claim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jom ke engine. Ban apply nak benta ban bu ya ki petrol pump, pila ban pun ha ki number, pra khandai nyo sau, lai sau iwar, khandai lai nriu ar nyo sau san, nyo sau ar khandai sau iwai nyo khandai iwai san, bat lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Kahil Farmers Union kala penong ya ka jingelang ban rakhe kan mau burom ya ki Nongrep kabalatip kum ka Meghalaya Farmers Day. Haka sau Tarik ubnai Disember 2024. Haka jing rakhe hasilong bala penong da ka HFU Central Body Menteri Katanat Karep Karyang ulalong ukongsan. Chairman jong ka Meghalaya Farmers Welfare Commission ulalong kum sumbut kongsan but Principal Secretary bade kemi ya Katanat Veterinary and Animal Husbandry ulalong unong syakot ngobha bakarpang. Habakren kumukongsan hakane kasngi Menteri Katanat Karep Karyang uba abante dor lengdo ula ai khublei kerpang ya kaseng HFU kabala penlong ya kane ka jingrakhe ka banengkong du ha Meghalaya kabala tip kum ka Meghalaya Farmers Day ha ka jala. Ula ongru ba ka sarkar kala penkre bandon no la ka jong ka agriculture policy kumbala dawa dak HFU. Ula ongru ba ka sarkar kandang nyele kat bala ban penyo 6% ka jingerap na kabanta ki sembay ya ki Nongrep lengba kino ki jingyo ngobha banyo priang na ka sarkar pedeng. Na kaliang General Secretary ka sengkemi uba Alfon Bod Karsentiu ula kerpat yung menteri ka sarkar lengba ka memorandum ban penhe ya ka mangtengka na kabanta ka rep karyang kanang makan long ka jingmentoy na kabanta ki paj Nongrep. Kila dawaru na sarkar bausnem 8,000 arpaway kan penbana kumusnem jong ki Nongrep nalor ka jingdawa ban pentrekam ya ka market intervention scheme bat kiwe. La ban penkan mau baya kane kasni la penbana nongkong du da ka HFU ha ka South Tarik Nohprah house nem ubala adab lengba u presiden ka HFU bat menta usnem ha ka lai Tarik Nohprah ka sarkar kala penbana ba on Ithuh no ya kane kasni kum kasni ki Nongrep bat kane ka jing penbana kala wan ha ka por ba ka seng HFU kala penkre sya ya ki program ha ka South Tarik. Nongrep udah belum jogeri bekerja bendri. Way kandidat ban yang khamat berkeran tentang kita. Khamta mawailah election style nong kentong. Kadang ladap election pat kliwat untuk Nongrep. Dalam. Dan yang lain. Tinggung kuah asyuk balong kentang orang ikile. Mentang orang intrai sisa. Nginum pai celiang gamon celiang kalian ringin trai nak bentah kepit kebiang. Diimlang salah nak bentah ki Nongrep kecumi. Umdai bansu kumbang juga keren untuk ketir. Kalian latang cuat benbamu hendring om begini try jaga kam. Nak bentah berkirti usisa iki Nongrep kecumi. Umdai su ban he tang ting am. Hari peni di kam. Umdai su ban yoslo itu kintian ko angkat nang pu nang du nang rap nang sadat. Tong ini persang berkelai gini. Kadang ketir mesti om su tenang mamu kat nang rap nang sadat. Kat nang pu nang du. Tadi kecil sisa, temang imdai ban kerandi dari bentuk syakmat. Nak bentah ban ketiu ya kini kejela cumi bi. Kejela nyong kini kejela kerpang beli wit syai. Ya bin belas, kenal. Kebedai pakai jinglong cuma.